udah kieu. Si Haji aing mau ditanya antep. Tanya kumaha. Moal gua aing mau ditanya Tiheula, moal aing. Jual mahal. Sok babalagaan gitu lah. Nanya Tiheula. Jangan tuh tunjuk segala tuh. Jangan minta gaduh mah tuh minimal adab nu halus teh. Bener Kang Haji. Pada milih barudak kayaknya aduh tuh karek mau usahain nantinya Haji. Rek mau. Wah ya mau aing. Pakai ngaliwat anjing aya mah 100 juta. Wah balik kudu disusul ieu mah.